On this episode, we're saying crime doesn't pay, and we are called Jagalas would say, man, I think these kids are just think life is easy and you have to do easy things to get successful in life, and which is not. You have to work. So I said, Jagalas, you've been in and out from prison, so maybe if you can come and so bacabanga ukuthi iDanyani se-university iDanyani Brawama zange aba university iDanyani emunesisi hoko, but you know a black man uya survivor everywhere, but iDanyani sisi hoko kahle mfethu. It's a cage leya, slavery leya nto leya. Islave nomqondo. Abantu abahleli iminyaka eDanyani Brawama bekho 100%. Kunabantu abanida i-psychologist njayami bazitshela ukuthi baphilile 100%. Umuntu okhona ukufuna imali kumama wakhe ngenkani, or afuna imali kugogo wakhe ngenkani, imali yepension ayifune ngenkani. Ngithi umuntu okwazi ukubiza umama wakhe ngufutheke Brawama zange elifeini ndayicabanga dayini that Chris ngithe elifeini khotmanami azange ndayicabanga dayini ukuthi ningabiza ufutheke ku-oledi wami. Uyazwa mina ta Chris bengisigebengu uBraham ngizidala, uyazwa mara manifike eJarden ngumntwana. Uma Chris anganisusa yiye eDobsonville Braham ngithume eOrlando Braham ngizoya. Andizothi ma Chris anebange ngizokhansela lelo banga already le. Uyazwa mara today kunentwana ezikwazi ukukhomba umama bazo. Fix Haven connects you with trusted plumbers, electricians, cleaners, and more right when you need them. Simply download the app, find reliable professionals near you, and get the job done right at the first time. And if you are a skilled professional looking for work, download Fix Haven Pro on the app stores, use the code CHRIS26 for a discount, and start getting jobs today. Go to the description and find their link there or on our first comment. Welcome to the Dobest Show. Of course, I'm Chris Moss. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James and on my right, I got my man Kanda. You see, I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. Please like and subscribe, and don't skip the ads and watch the episode until the end. This today episode is sponsored by Fix Haven. Fix Haven, if you want, their link is on the description as well as on the first comment. Otherwise, if you are a plumber or a handyman, let me say a handyman, just download the app Fix Haven if you are looking for a job, and they will and register to this app, and you would get jobs. They would give you jobs. They would register you and they would give you jobs, as well as put the promo code CHRIS26, so you're gonna get the discount of 30% when you register. So make sure that you're home right now, you're watching and you're a handyman. You say, hey, it's not easy to find a job. Fix Haven is here for you. So yeah, James, can we do the show? Yeah, let's get on with the things. Really, before we start, there's a lot to be had. Yeah. Ask in the parrot. Kanda. Yes. On this episode, we're saying crime doesn't pay, and we are called Jagalas would say, man, I think these kids are just think life is easy and you have to do easy things to get successful in life, and which is not. You have to work. So I said, Jagalas, you've been in and out from prison, so maybe if you can come and maybe educate these kids. And so right now, if you're watching at home, please call your children to sit in front of the TV and watch this episode, because it's a lesson. Yeah, what are you saying? Isikole isikhathi sesikolo. Isikole singenile vele, kumele zazi le ntwana ukuthi dlalwa la ngaphandle. Ziyabuya. Siyashuba isuka ngomdanso. Ane vele ta Chris yazi lezi ntwana ezincane lezi makhoti banami zilahlile, mara zona zicabanga ukuthi ziclever, uyabo? Lezi ntwana ezincane nu seziphendule isigela zisenze i-tavern. Sekuyiwe esigela ngeyimesi ngeyibhamu. Fakwe imesi, kufakwe ibhamu ezikhulu bekhini. Uyabo? So
bacommit ama-crime babulalana ezigela more especially intwana zaseKasilam Khotmanam yabo Saturday today ngicabanga ukuthi bangcwaba lentwana lebody leyo last week lezi ntwana lezi zibethene ngemesi esigela for a simple thing insangu mfethu and mangizwa lezi ntwana bokhazini zibulelene mfethu A1 ebody le A1 eboshiwe yabona ukuthi into ebad leyo like endaweni ye-education because omchana ababoni different between isigela netavern lezo zinto phawami izinto ongaziphatha siyali ke for safety ungaziphatha mawuya etavern or uhambe ebusuku uyayibona for your own safety part hayi esigela indawo yokuqala igoni yofunani mfethu and isigela zakhona mawuzuthi uyabheka isigela manje zine safety zine bathini i-security zine security mokwafakwa ne-green beans ifi lamagada la kapanyaza lesufi lawa akhona esigela but intwana brawam ziyagwazana esigela zibulalana imesi ziyangena esigela kusetshwani like 18 pro but anyway ke sathi nalapho ngeke size sithi sobasola nabo some other time umntwana umthatha njengomntwana esigela ungayazi ukuthi uplaneni uphetheni esikhubekeni uyokwenzani because mina I don't see need ukuthi imesi ingene esigela yoyenzani imesi as no such akusena mafaqani no lezinto lezi kuthiwa kuyaliwa igangster ethile ilwa negangster ethile lezo zinto mfethu usaza polish kasi pholile kasi ku grand but imesi iyakuphi esigela funa sikhulume ngabazali nezingane ezibhekele ishow today because abantu bayitshela ukuthi hayi ngokuba iclever ngizoba iclever uma ngiyetshele ngifike ngifunde inombolo so ngibiza wena ngoba you've been there and done that so ngifuna ukuthi kusichasisele ukuthi kahle intwana ebhekele episode ngifuna mayisuka la uma qeda ukubuka this episode ihambe ibona ukuthi kumele ihambe esikoleni or kumele ifune isipani yenze izinto ngendlela right. That's the aim of the episode. Yeah Khotmanam yeah. Ta Chris yazi omchana bona mfethu icrime mina ngizobatshela netinto eyi1 Khotmanam icrime ayibhatali because uzoyijuna icrime Khotmanam uvaye uyedanyana edanyana mfethu idanyana ayikho easy for ubani nobani idanyana yakuphendula uinnocent kwenza umbulali iyakuphendula idanyana usisigebengu kwenza umahosha ube ngumahosha wasejele uyangithola Khotmanam iyakuphendula idanyana ukuthi wena ubulala amaphoyisa uyangithola Khotmanam so mebethi abanye vele bayicabanga ukuthi inombolo yiyo into egrand ejele inombolo sometimes Khotmanam unokuzisola wena ukuthi yemu lento bengiyifakela sezidiliki indonga zikamaphuza Khotmanam efa kufa abantu ejele ikhali donkipiri iqheke kaphezulu kwekhanda lendoda uyezwa ngokuthi uyabheka abantu abangena nombolo naba yabasafe le laba abanenombolo bayakhabateka so ubangacabanga ukuthi omchana mawufike edanyana uthi uzofunda inombolo uzoyifunda kahle uzoyifunda inombolo phaya mara inombolo izokubasela ezintweni elikuthi angeke uzuzimele inombolo prime yakwazi ungena ejele wenza 10 years for example wenza 10 years uyangena ejele la okay uyafika kuyabhayizise kuyabona mangibhayiziseka so angina nombolo ithi ngithatha inombolo uyayithatha le nombolo izoba mnandi for 2 seconds inombolo imnandi ibhlungu inombolo prime izoba mnandi for 2 seconds the rest izoba bhlungu inombolo iyakuphuma manje asithi uqabana i26 ne28 mebexabana labantu kumele kuphume izidumbu kumele abanye bawulala esibhedlela uyangithola Khotmanam mazenzeka lezo zinto lezo ugcina uzisola wena ukuthi emone le nombolo bengiyithathelane from first up why beningahlali indimpatha bangacabanga ukuthi diamond mawuthatha inombolo ejele uzophila kamnandi no uzoba nama case amore uzoba na more cases ejele unenombolo umuntu ongena nombolo ejele mfethu la kushawa khona umthetho la kunenombolo umuntu ongena nombolo usafe kabi ngakuthole nane case eyi1 yasejele ngeke umthole nane case eyi1 yasejele so mebe committee crime diamond bazitshela ukuthi mebefika ejele bazofunda inombolo waste isikhathi sakho prime sokufunda la ngaphandle ukuthi ube something lo ufuna ukuba yiyo maybe ufuna ukuba isoldier maybe ufuna ukuba imayor maybe ufuna ukuba yini maybe ufuna ukuba idoctor waste leso sikhathi leso kumele usifunde esigela uyavaya uyofunda inombolo izokwenzelani prime inombolo ayina certificate inombolo ayina certificate inombolo ngeke izigayisipani via Christmas la ngaphandle yes
inomboro into wasejele mfethu okay iyoba isafety yakho ejele but isazokufaka enkingeni kwakhona ejele because uzogwaza abantu ungezelwe icase uzogwaza amaphoyisa ongezelwe icase use riskini ungafa at any time because asazi ukuthi makuthiwa ziyadilika manje kuyaliwe ejele kuzofa abantu asisurvive sonke nasejele singaba ngama 26 sonke singaba ngama 28 sonke bram asino survivor sonke ejele bakhona bazofa bazosala ejele yes bakhona bazothola iminyaka ebhayi ukuthi bangasaphumi la ejele uyangizwa so mebethi ba commit ama crime ekhotman bathi bawufunda inombolo mfana intwana iyozisola lapho mfethu umama wengekho iyozisola lapho emune singekho nathi Chris isho ukuthi emune uJakala suke wayikhuluma lento le banokusho abantu ababhada Chris ya uJakala uthanda inombolo and stuff no andiyithandi inombolo impilo ephiliwayo leyo ejele and andiyiwish leyo mpilo leyo ukuthi nandizifakile kuyo but life yasejele khotmanam injalo ngagcina ngizifakile because mina bengishizile emajele la kushawa khona inombolo kunamajele angashaya inombolo ama gangster la kwenziwa idune and mark kuphela vuka ekseni umuntu kushaya ngemess for no reason uvuka ekseni uthola icomplaint nanga umuntu urapiwe la for what uyangithola so some other time kunamajele ke othola ukuthi manje kushawa kuyi inombolo obviously izokucosta na ukuthi uyithathe inombolo but inombolo prime uzozisola ucabanga hemuni lento bengiyifakelana emayifikile uyifakile baba angeke usayikhupha uthi awusayikhupha Peter Chris uyikhupha njani bra wami liwane longena likho lokugate bra ma uphumi la uphuma ngeziphi ungenile ungenile kuthiwa no Brian no nikwimesi nokuthiwe emuni lapho isalile yababulela ubro wethu lamaphoyisa la last week so emuni sifuna wena ushayele lapho isa awuzothi uyabheka wenza 10 years wenza 15 mawuqeda ukubulala lephoyisa le bazokwenzana amaphoyisa ngenduku uyovuka eICU bra mawubuye eICU ne case yemeda and icase yemeda yasejele baba ungacabanga ukuthi ine parole mayithi 20 years ifreezer nale sentence ozengayo wena ngaphandle yayifreeze yayinisa ndoda le 15 leyo zengayo ngaphandle mayime manje kuqala le 20 yasejele uzozana iphelele leyo 20 yasejele mayiphela leyo 20 yasejele baba kumele wenze iphedini no ukuthi upresident ayofreezula istrafu sakho upresident angathatha 3 years for ukufreezula istrafu sakho uloko ubhandini ucommit crime ngaphandle bakuthatha iSAPS bakufaka eziseleni uyoyicommit futhi la ujwayela igovernment kabi mos izokugcwalisa igovernment ukuthi mfana siyakwazi ukudila ngabantu abakanye awusingoqala sadila ngobaba omkhulu bakho sadila nobaba bakho sadila ngawe nawe so mama bezitshela umtshana ukuthi bacommit crime bathi babefundi inamba ejele Brian inamba ugcina uzisola da Chris makuthiwa sidilikile hotman ami nokuzisola uthemu ngingayifakanga didi next day kumele ndiye ngaphandle mara no izone cost andiyi ngaphandle kumele nibethe imezi nabo bafethu bayafa ubethe imezi njalo kuzofa umuntu baba ejele view ukhona uchatshelwa imeda ongayaziyo ongayenzanga because makuthiwa kulwa i26 ne28 or kulwa i26 nepick 5 uyangithola bra wami kuzofa abantu la and wonke ama 26 bra da ebekhona la kuleyo scene leyo bayochatshiwa uyibethile imesi umbulela umuntu wambulalanga uyochatshelwa imeda bra so bangacabanga ukuthi amani bazoyenza ubuclever ingaphandle ba and abaningi ke da Chris mina banokunimangaza lethi ngeke uzukhulume khuluma amagama abantu kanye udisgrace abantu uyayibona Brian kunabantu abaziclever ingaphandle umuntu Brian ongazwisisi hlula abazali ejardini akazwisisi uthusela nabazali ejardini leyalokishile igcwala ngayo yonke leyalokishi ubethe isibhamu from corner to corner ushaya imesi from corner to corner mara meke fike ejele ibe ngumama hayi usoke fikela intanga zakhe manje uyabonisa lento le ubuyenza la ngaphandle bungayenzi ngesibindi buyenza ngokufuna ukubonwa ukuthi wena uyakwazi ukuacta manje udibene nezintanga zakho leze kumele uacte kuzo manje awusakwazi uyatatazela bakufaka isikete bagqokisa isikete so umama babhaya abantu abangomama ta Chris ikhona enye ihotman le bathi ubanda hotman le yase correctional man undawo Mr Ndawonde Mr Ndawonde mfethu le hotman le ukhuluma ivari bra wami ngento ezenzeke ejele ngeziboshwe ezidliwe ejele uyezwa Brian ukhuluma ivari la hotman like lesike saba naye la uMr Ndawonde Ndawonde uke waza nayiku yeah
la Hotman brawam ikhuluma 100% ivari isigebengu uyazi ukuthi liyanto okhuluma nguMr Ndawonde Hotman yivari but isigebengu ezidliwe jele aziyazi visisi leyanto okhuluma ile time le time ayaze ya hosta I riding paneleni line panel la ku TikTok ya hosta la lokho ikhuluma ngazo riding lezi zasejele le time liya motivator youth in fact upcoming youth ukuthi ingazitholi idaye danyana uyangithola so mazothi uyabheka sekuvela amanye ama hotman la hemone ba concern enhleke ta Chris hemone manje mawutshela intwana zethu ukuthi besidliwa jele abashana bethu uthi basihloniphe kanjani ngithe lo muntu lo uyazizwa ukuthi uthini usanida inhlonipho Brian ustill usa expect inhlonipho mara wena uhluleke ukuzihlonipha ejele wayolala namanye amadoda ejele mara usa expect inhlonipho uexpecte kubani ucabanga ukuthi umtshana wakho baba mekeza ukuthi uyadliwa ejele uyina sophinda izwe ku usazokuhlonipha angeke aphinda ukuhlonipha so the day baba ubudliwe ejele ubulahla irespect yakho wena so why uzoba concern ngadaidi ngaze ngicina interfere ku panel ya right time uyabo ngitshela lama hotman yebo bhuti bona man didende angiyiboni why nizoyenza I concern or nizoyidonsa niyenza intambende asiyintambende daidi ilokuthi wena wakhuluma kanje udliwe ejele wena ngidliwanga sengikhulumela abangikhulumela abanye njani lo muntu lo wahlulwa kukuzinike respect the day adliwe ejele and ejele brawam wadliwa umuntu oyiwani odliwa lijele lonke uthini na ejele wadliwa umuntu oyiwani odliwa lijele lonke because ijele mfethu ejele akunama secret ngamabonda lawa four corners there akuna secret lapha ya Chris ngikutshela wena ufika today uzolala ubazi bonke abantu abadliwa ejele uzolala ubazi bonke abantu abadla abantu ejele kunabantu abadla abantu Brian kunabantu abadliwa ejele uyangithola so omtshana bafika baphaphe maseke fike intangeni zakhe danyana la kumele aphaphe khona seyahluleka manje gqoka isikete abanye abana backbone ngangagqokanga isikete unikwa imesi kuthiwe umuntu phikisa inombolo kwaza lo muntu uwayizonikwa mina le mesi ukuthi mangiphikisa inombolo edaleke ndingekho ta Chris because inombolo mandiyiphikisa idaleke ndikhona kuthena abantu ababe khona kule nombolo mayidaleka bengayiphikisi izogaywa mina imesi ukuthi ndiphikise le nombolo ngizofika ngithini ku magistrate kusasa meke nibuza manifika ku magistrate abuza yemune Chris umgwazelani lo phoyisa lo mbuleleleni lo phoyisa ngizofika ngithini ku magistrate babe ngiphikisa inombolo yadaleka nini le nombolo yadaleka 2003 ubuphi ngo2003 ngoba ubungaphandle awuna backbone uyayuziwa baba noma usisebenzi Brown mawungena backbone uzoyuziwa noma ungaba insizwa mawungena backbone uzoyuziwa enomborweni bazokuyuza la imali umele enomborweni Hotman amuhlale uintelligent ube ne backbone ikhona mayibona le right kumele uyiphikise hale madoda ngiyayithatha ngiyaphikisa manje la lentwananyana lezi phapha sihlabana yiye lokishini sihlabane nasesigela mayifika ejele la umangale yiyo lentwana le kuthi istoute lokishini le lentwana kuthiwa izwisisi mara pheka no amaphoyisa ejele Brian mina ngizobatshela amawuthi bonke futhi ama ex offenders nama offender ngiyazi nasedanyana amawuthi banezifungo basibhekelela uyangithola gazi lami ngizobatshela la manzi bonke Hotman idanyani ayifune ukuthi wena uyiclever ngaphandle mose ufike edanyana uzoshayinisa lapha ya isigebengu ziyakwazi sisejele ukuthi umuntu uChris ngaphandle ngumuntu oso ziloko zisedanyana ziyayazi isigebengu esisedanyana ukuthi uChris ngaphandle ngumuntu oso manje sizomangala mase zifika mose ukufika uChris sezizwa ukuthi uChris nangu kahle bathi Chris ebeclaim mose beclaim ayikho lento le so omtshana bacabanga ukuthi idanyana Hotman kuse university la uzofika ufunda inomboro ubhanda into esafe awubhanda into esafe mawune inomboro uzobhanda into yawo safe vele for certain time but makuthiwa up makufiwa kuyafiwa babhaya bafethu abafele emadanyana so umaphuza meke khuluma lento ukuthi abantu abadliwe ejele mabayekele dide ukuthi mabefika kuma podcast or mebefike lokishini bafike bazenza iclever bafike la kuma podcast emune ba praise idanyana ngathi idanyana university of which ukhuluma ivari lo maphuza we have
lo Maphuza akamentionanga gama lomuntu ukuthi ubani upraise ijele ubani upraise ijele ubani upraise ijele but ubonile izigebengu ezibhaye eziphume ejele and uMaphuza ezinye zazo uyazazi ukuthi lo muntu ebengekho so ejele lo muntu bingumfazi ejele why noma sekefika epodcastini kaSkim GP sekekhuluma so why mekefika la ku Chris Network sekekhuluma so why mekefika ku Miposi sekekhuluma so lo muntu bekuwumama mos la lo muntu ebegadwa yimi la ejele so uphikisa kanjani uMaphuza bathi uMaphuza akazi nix ngejele uMaphuza akazi nix kanjani ngejele Hotmanam ijele leli kaMaphuza njani uMaphuza ngalazi ijele uMaphuza usejele emini nasebusuku Hotmanam nje sothi uMaphuza akalazi njani ijele uMaphuza akazi into eyenzakalayo eseleni ngaphakathi meke valile but ijele leli kaMaphuza Bram icontroller yejele nguMaphuza uyeva ningazenza zonke izinto enizenza ejele kodwa kuyogcina uMaphuza and uyawunigcina ngenduku uMaphuza ijele baba uMaphuza ulazi ijele ukudlula everyone uyeva uMaphuza nguyicontroller yejele ebusuku emini uMaphuza ukhona ejele baba wami uMaphuza liphoyisa la sejele Hotmanam ukhona uMaphuza every time ejele manje amawuthi mebethi ha wena Maphuza awuyazi into ezenzeke eselini awazi ijele akazi ijele njani lo muntu nimtholela nivalelo lo muntu mosda nigato lo muntu nifitwa lo muntu manje lo muntu akazi kanjani ijele ngagcina ngi-interfere ipanel yali ya Hotman liya undawonde ngabona mawuthi emone sebethi nemone personally kanjani ivari Hotmanam abantu inyana bayifuni inyani asinto efunwa ngabantu siphuma la edanyane brawami lezi zinto ezikhulunywa ngoMaphuza siyazazi asihlala nginyanga la ejele sihleli iminyaka lezi zinto ezikhuluma ngoMaphuza sizibone emone couple years zenzeka uyeva Hotmanam siyabazi nabantu abazenzayo lezo zinto ejele siyabazi abantu abadliwe ejele siyazi abantu abadla abantu ejele so manje uMaphuza meke khuluma lento sekumele bathi ne uMaphuza uyaba disrespecta intwana zabo zobahlonipha kanjani mebe zigayeda ngejele into ozoyigayeda intwana yakho ngejele ubudliwe ejele uzoyigayeda na ukuthi le ntwana iyodliwe ejele uzobulahlekisa umtshana mos akunanto uzoyigayeda umtshana thina ke ta Chris sachizila under number plate Hotmanam yabo mini ankile yamo Hotmanam umanditsile ngudi orla ya border iankile yam brawam bekuli 27 ngiyangithola Hotmanam iankile yam ibibethi inhlamvu brawam amaphoyisa bebengamfuni Diamond uqede boma 13-14 years esekhulukuthu uyeva brawam Diamond ebengathi kusasa ebejabulela ukubona igazi lomuntu lichitheke ejele vele ke lisiko lase 27 ngamadoda wegazi lawa la ngichizila la ndimezi bangitshele emune hayi ankile yakho ngeyikhona la ngengumthombo wegazi la phansi uyezwa manje akunakuthi ndingawisa isithunzi sika ankile mos ankile bingumuntu osona abantu bebeshizilana bangitshela anytime noma ngithi ngifuna ukubhayiza ta Chris bathe mfana wabhayiza ankile yakho bingabhayizi uyezwa uthi uvele ofisini amaphoyisa bakutshela bathi wena sana azi ankile yakho sana ngeyikhona yi nina ningamabhandinyana ni ngeyikhona ankile yakho manje uyabona Hotmanam mawuchizila under i-number plate enjalo ngeke uzubhayiza ejele because whoever mfethu kuzothiwa yemo umtshana kaChris wenze 1-2 yezwa igcwala yonke lamajele inombolo yasejele ke Hotmanam ikhona usuka ngelanga iyofika eCape Town ngelanga yenzeka izolo kusasa eCape Town yebo ungacabanga ukuthi mawuhlala emone eJozi awufebange emajele waseJozi uyofeba emajele waseWestern Cape ungacabanga ukuthi iJozi ayinoyazi dayini izoyazi ngelanga iJozi ukuthi lo ebefeba lo ebedla abantu ejele yezwa ngitshela ta Chris ushaye umuntu ejele umshaye today mawufona kusasa mfethu ufonela kokwenu elokishini uzovamba emona abantu bakokweni sebekukhombe emona wawenza into ezisoka kanti ejele wahlabana nabantu usibuze seyifike nini dayini ngaphandle seyifike nini inombolo yasejele ayidlala ijele linamfihlo manje umtshana bona bafuna udlala sokuthi isayenza senze sihambe siyejele ojakala sibaye ejele babuya bangaphhi emona esaya nabejele abangabuyanga awubuyi nje brawami ubuya ngenhlanhla emhlabeni ta Chris uNkulunkulu mfethu uzise everyone for a purpose for a reason
Yes, and before fulfill that purpose or leyo reason leyo umdala kuzisele yona angeke ubhode. Noma ungafakwa ePrime esohogweni ngeke uzubhode uzosurvive because that man uyazi ukuthi umuntu uChris akakayenzi lento le engimlethele yona. Imission engilethele la man akakayenzi. Manje nanke usedanyana. And it doesn't ngamluma at any time izinjalo angabhoda la man. Mara hayi ndikhona ngeke abhode la man engakayenzi lento engithe ayenzi. So bona bacabanga ukuthi ubani nobani edanyana uyasurvive. Babhaya abantu esishizile nabo khotman amabafile bafast babhekile kanje. Yeva babhaya. Yeva ukhona ejele khotman amejele. Ukhona uxoxa noChris no. Xoxa noChris. Mani phuma so Chris nanke asekehlabiwe kitchen ufile. Chris lo buxoxa naye no chana inkawuza no. So bacabanga ukuthi idanyani se-university idanyani Brawama zange aba university. Idanyani emunesisi hoko but you know a black man uya survivor everywhere. But idanyani sisu hoko kahle kahle mfethu. It's a cage leya, slavery le nto leya. Islave nomqondo. Abantu abahleli iminyaka edanyani Brawama bekho 100%. Wow. Because uyabona edanyani wahlala over 5 years. Mawuphuma edanyani kumele uye ku psychologist. Why uya ku psychologist kanti umoja? Bayazi dayimani izinto ozibonayo everyday zi horrible mfethu zingakuhonta ugcina ungekho moja mentally. Yes, ubabheke umuntu ohleli more than 10 years ejele. 10 years kuya phezulu umjonge da Chris. Akekho 100. Akekho 100. Ungamthola umuntu ehleli exoxe i1 asitshela ukuthi uxoxa nabantu. Uthini manje? Umthole ehleli exoxe i1. Ucela ukuthi uxoxa nabantu ehoshe homeni uthethe i1 I did. Edanyani Brawama thina esukuyojizila kuzo khotmanam. Kune section ezipukayo khotmanam yeva. More especially yabona idanyana bathi ihude muthi inamancwaba yemva kwesele. Uthini? Yes. D-section. C-section or D-section. I-D-section inamangcwaba yemva kwama window Brawama. Amangcwaba eziboshwe zabhoda amzukwana ngeapartheid. Sangalandwa ngabazali bazo abazali bazo bangayazi. Yes, kunamangcwaba dawo eziboshwe. Yes, kunesele la khotmanam ehiphambi kwalesekulo lamangcwaba lawo eqala lamangcwaba lawo. Leyo sele leyo khotmanam kulalwa ngeBhayibheli. Ngekulali nje. Isehude muthi alwal not khotmanam. Alwal not. Yemune you road prison lesidanyana zakudala izamabhulu ke Brawama. Angeke ku escape la isarround we iOrange River. Ngangithola awuna escape la. Ukushizila no life sentence la ma remedium. Yes. Ngeke ku escape la madala. Uyo escape yapi? Surround we yemune ileya Orange River. Orange River Brawama igcwele ama crocodile igcwele inyoka into zakhona. Yes, kunesele ngada khotmanam epukayo D-section. Okhata mebengakufaka labagcwalisa mos. Mara now as I said uDaku uya survivor everywhere noma ngafakwe esokweni because bazokutshela imonitor izokutshela endoda. Yi ulalwa ngeBhayibheli, lala phansi komqamelelo. And after 12 mangena amadoda iyasabela woshwom edonsa ama chain. Awuvuli ingubo baba, awuvuli shit uyaqoma. Angena amadoda lapha emune yebesha umthetho labadonsa amajini awubaboni ngobani uvanga amajini uvanga evoice fike bavuleli isinki la bafaka amatissue la amanzi agcwalisele yonke awuphumana ngomnyango akunatsotsi evukayo la baba awuzuzu zenza iclever wavuka la uzophambana unoba moja babhaya baphambene baphambaniswe ila sele liya because uyaxelelwa iorder nazi orders alesele wena ufuna ukuzibonela ufuna uzenza ubani bakholwa ngokubona uzobona but awunoba moja because uzobona abantu ababhodile labantu babhoda la singabantu abafana nawo zezinye ispirit lezi awuzozibona ubona kanjani ubona umuntu obhodile obviously mabona lo muntu lo ubona esinye ispirit awuzuba grand kusuka lapho thola sokuxoxa uyi1 thola sokuphekula idustbin ufuna ukudla yi yes idanyana Brawama asindawo egrand idanyana idanyana khotmanam lezi ntwana ecabanga ukuthi moch idanyana no yi sikwazi umuntu wale bed le today abode wena uyangena kusasa uzolala yi kule bed ayivaswanga le bed le
azange yahlanjwa le bed ukuthi emuna uChris ufile seyihlamba le bed sithatha amashiti ebelalanga usazolala ngala mashiti ebelala uChris nalesa sponge ucabangani ngicabanga uzolala ngalezi zinto lo muntu efele kuzo la uzokwenzani lo muntu ebusuku uzolala kahle kule bed uzophupha amasima angeke uphuphe egrand nobona abantu kuzitshela ukuthi iDanyani la ma police station la wabo la singene police station 6 months inyana siyaphuma so we clever uphuma eDanyana uphuma police station mawuphuma police station baba uphuma holding cell uphuma iDanyana awuyo next ukuthi ungazosixelela futhi ukuthi wazi iDanyana wazi next ngeDanyana wena buku holding cell la police station ungazosijwayela futhi uthi uyazi ijele so abomtshana bayithethe ngehigher grade la hayi ufuna ukwazi inomboro mune yizo la kushawa inomboro mune ochakala sinaba obrapa naba mune obranani naba abaphumile eDanyana no asingubani nobani uphuma la asingubani nobani ilakhi yakho le ukuthi uphume la nokusindiswa ngamadlozi akho kwini abantu ababhaba phuma eDanyana bengenalihlo ngoFortress Wither ungena eDanyana unamehlo woyithi uphuma ungenalihlo eDanyana ke mone istyle sakhona ukuhlabila ihlo bakukhupha ilihlo usale ngelihlo eliyi-1 ube ngiFortress Wither phuma la ngaphandle sowunelihlo eliyi-1 ngumntana kabani lozojola nawo uphuma la ngaphandle ubungumahosha udliwe ejele ngumntana kabani lozofuna udliwa ngumahosha abasejele after kusasuma phuza make to guide the upcoming generations amawuthi babanekwali yani ubanekwali yani ngento ongayenzanga udliwa yini into ongayazi Chris ngoba into ongayazi khotman amngeke izikudla noma ngathwaye uChris intoni uChris akabulalanga umuntu waye kumele imudle la ile uChris uzoziprova innocent kuthi mina nibulalanga umuntu mina waye kumele indidle la ile ukuthi ngithingulela umuntu lo muntu ufele estrateni sami but anibulalanga la ema I will prove ukuthi lento andiyenza why kumele ndidleke ndibe guilty kanti lento andiyenzanga why should uzoajuwa nomaphuza emotivation mfethu emotivate intwana ezincane wena uzoajuwa naye ukuthi lo maphuza usinyathisa ngentwana ezizethu so sigayida kanjani ezintwana ezi ekubeni azozixelela lile udliwa yini ndayide uma ungayenzanga ngamanga yini ndayide ngethethwa ngumaphuza ivari lento ethethwa ngumaphuza singamanga babhaya abantu Brian badla abantu ejele babhaya abantu bayadliwa ejele uyeva ayonzotshiwa yidayide ukuthi uzonixelela ngabantu abadliwe ejele umaphuza izondidla dayide ngidliwe mina ngiyayazi mozide ngethethwa ngumaphuza ukuthi ivari lento why should izondidla dayide inkanti andidliwanga usho ukuthi yanditsha dayide ndine guilty conscience ndliwe ke anejele mfethu ayakuthi abantu badliwa bonke udliwa ngokuphapha nokuthanda izinto ongenazo ejele ejele uzufika ufika ejele so unikwe insipho ngumuntu awumazi ukuchayisa namacuba ebusuku lamacuba azokhuluma lesikhosimete ebusuku uzofunini uthatha kanjani into zomuntu ongamazi uchaya kanjani icuba lomuntu ongamazi zitarget izokudliwa ezinjalo uthola labo madala laba taChris umadala sike kutshela ntwana nami ngiyakwazi uhlala fa uyamazi hotman esoso uyaqoka akakwazi ubeshizila nehomeboy yakho eke yamxoxela ngekasi lakho so sekedlala ukuthi uyayazi ikasi lakho so bona bavele bathi ngiyayazi leyo nto leyo kube mama kanje ukuthi mhlawumbe mangithi ngiphume eDobsonville ukwahlala umuntu ophuma eDobsonville useyenze ngathi le tsotsi yase Dobsonville yamxoxela ngeDobsonville yonke uyazwa lo muntu ushizile nabantu base Dobsonville uyazi iDobsonville ngathi ikasi yakhe ndakakanyatheli la seke kubamba ngesikele amazi banibani amazi banibani ndiyamazi azintwana zami ezintwana unento zokuhlamba hayi anginazo angilibamba ntwanami hemuna bona hemuna unemovite anginanix angilibamba ntwanami ebusuku lezinto ziyaphathi zathethe ufunani ezintweni zabantu umazelaphi lo muntu uyayazi ikasi lakho sifine the way atsho ngakhona mara wena umazi so easy target phela eDanyani labo umadala laba bakubheka kanjalo Brian ofika uyiwana kudlalisela isikeleme bakubona uwele esikelemeni uzithathile into zakhe sebebonile Clara hayi lo swaka lo soqeda ngaye emuni laba abadla abantu sebebonile Clara ukuthi swaka uzodliwa so lezi ntwana lezi zicommit crime iDaChris zisitshela ukuthi eDanyana khose university eDanyani
ida idanyana yama gangster or yomthetho idanyana ku university idanyana ngumalala phenduka ningalala nihleka thulini ivuke kusasa nibulalana idanyani le yezwa Kunentwana njengamanje oledlayo no sister obhekile njengamanje ioledi le lithi nje geze zitsha ukclean la ekhaya uma ufuna something uyathengelwa but yena khetha ukuhamba kuyophilisa abangani bemse indaweni lezi zokuyogroove agcina sekwenza izinto ezibhedayo and apha ususesimene ususejele kanjalo. Yeah, and uma uzothi uyabheka ke da Chris la ukhuluma ipoint Bram lezi zinto lezi zinjalo vele 100% iyazo zinjalo. And yakhumbula ukugeza izitsha masusedanya ukuthi uma kuthiwa ngabe ngageza izitsha umama makangitshela. Ngingekho yini. Ngaba ngikho la. Ngingekho yini. Sifuna ukukhuluma nala ukuthi njengamanje it's like uClever Shama All Star wena ekhaba kuthengela and bakusupport. But wena ufuna ukuyoplease abangani utshela ukuthi wena hayi mina ngiclever ebangani bakho ufuna ukubonwa ngento ufuna ukuplease abangani because vele uma uplease abangani hotman into oqala da Chris uzophuma la endlini uma Chris athi wash izitsha mona uyekela ukuhamba nabangani abathini ngeke uhambe noJakalasa ubamba inkunzi uJakalasa ubulala abantu uJakalasa urape abantu abazali bababona abantu abanjalo unozala Brian unozala uyibona kuqala isigebengu unozala noma angasazi isigebengu usibona kuqala sivela la bakuxelele umuntu uyazini ubu right uhamba no Chris manje uyabona uJakalasa ulahlekile mntanami phuma ku Diamond uzoyala kuma Chris Chris andami na Diamond mose uboshwe na Diamond nisejele qala uyokhalela kubani kumaGriza madoda lishiseni ifoni bakeshisa amouthi phone ngubani lokuqala umfonela ngumaGriza mama nanto uzohlamba mama emona nanix ananemali yokuya shopping lo mama lobu ungamlaleli la ngaphandle umkhomba umxelela the way emona ungamhloniphi ngakhona umdisrespecta but wena ungene la ngoqala unozala yokuxelela athi mntanami lathini ngoChris lathini ngoChris bona ke ndoda ukuthi yenzani ningamadoda noChris ncengani nda mina mama kanthani ejele mawungatholi ivisit uzobhayiziseka ida uzobamba abantu inkunzi ida uzoba ngumahosha wasejele uzoyenza everything ejele mawungatholi ivisit into oqala mawunyela unozala la ngaphandle unyela uolid wakho unyela utimer wakho uthi uzovisitwa ngibani ngangitsheli ngabo hotman abo sister nama hotman bakuyeka bakubheka net uthi uyafona badropene number zakho bachinche nezidata pack already timer nyela labo bantu labo fahla kuyeziseleni mfana uzobona ta Chris ukuthi uzophila amasimba kanjani because umuntu oqala ngoalready utimer uyakwazi ukufaka i7 wena ukuthumanga kula masimba type chizilo indoda andithi uzibonile ukuthi indoda chizila la already indawo yokuqala ngumntanami lo wa umntanami ukuthi wenze iflop already ukuthanda nitsho njayami ukuthi wawenze icase ebrutal njalo already yohlala already umuntu oqala umuntu umntanami lo noma uyenzini umntanami lo yes uma Chris amfetha ngakuphanisha maybe 6 months or 1 year but after 1 year uma Chris uzofuna ukuvisita ngifuna ubona umntana uyamlimaza because bakhuphuka uyamlimaza because no uyabona inhliziyo uyamlimaza because ugcina umphathisa iheart attack into ezinjalo Bram uyayibona because uMaGriza elala ngelanga ebona iplate ezi4 endlini eyazi ukuthi iplate ibephaka iplate ezi5 iyamxegisa riding ukuthi emuntu Chris akekho nanzi iplate kaChris Chris usedanyana waplease abangani nanke usedanyana abangani abasambheki thola ukuthi lo mngani wakho lo ngene naye la edanyana ni committee naye crime ubekwe D section wena ubekwe C section akunakuthi uzokumela indoda nendoda ngumazimele la uyanyiwa no uyezwa uthola uChris lo ngene naye li26 wena ufike le section yama 28 uyofaka u28 kusasa uba enemy kaChris makulu u28 ne26 wena nguwe kumele ugwaze uChris wachoose wakho andithi umngani wakho nguwe kumele ugwaze Diamond uyabona ukuthi iDanyani cruel njani aba bacinga ukuthi iDanyani University yenza ngena niphume uyophuma ngemona ngenhlanhla qhawa ejele survivor ngenhlanhla ejele mfethu in 3 years time Chris khona uborder over 50 abantu ubuphila nabo ushizila nabo in 3 years time khona uborder 50 abantu ubushizila nabo yeso
iDanyani Brahma siyindawo so it means angazi emini iDanyani base fashionini yeDanyani. That's why lamaphuza lo nomnye lo ibi former correctional member yada eBhongweni athi uyisha iDanyani zonke zase South Africa zispanise isystem yaseBhongweni la kunabo khethi khona. Athi uyabona iDanyani zonke mazingaspanisa that system yada hayi crime sathi goodbye ku South Africa. Lapho baba unazi rights, awuna visit. Wherever. Awuna TV, awuna radio, awuna next eseleni baba. Bhekana neBhayibheli. Lapho uba ngumfundisi ungena. Uyosuphume. Uyakutshela madala. Uza uyazi iBhayibheli from page 1 Genesis to Revelation khotmanam. Uyezwa. 1 hour exercise. 23 hours lockdown. Athi yemone liya system yada. Mayingenziwa zonke iDanyani zase South Africa singathi goodbye we crime because lezi ntwana lezi sihlala kulama 14 star hotel wamajele ezithi ngamajele. I think uma isitsheni cassette lapho kana. Oh okay. Yeah, ngicela sishaye 15 minutes. Then I think uma ubuya next time ngifuna sike sithashe indaba yokuthi abantu because the aim ukuthi le ntwana ayibheka le show zingayenzi ngempela icrime. Yeah. La abantu nabazali bethatha izingane zabo bahlale nazo. Babuke bebona ukuthi behlale nezingane zabo batshengisa ukuthi yabo uma ungalali la endlini nazi izinto ezokwenzeka kuwe. Ngifuna sike sicompare nawo amadanyana ukuthi bewazi ukuthi impilo yaseDanyana njengaseBhongweni nakwamanye amadanyana ihluka kanjani. Nanokuthi izinto masuphumile mhlawumbe eDanyana umqondo ulimala kanjani ama opportunity aphela kanjani kumuntu. Yeah. Ngendlela nje ukuthi nje wena bofuna ukuplease abangani. Yebona daddy. Umama wakho akuthi ngo8 la ekhaya kuyalala wena ubuya ngo12. Yeah, wena noma ungabuye ubuye next day umama wakho umtshethayide ukubangela umama uyangibhora. You know, I always tell people ukuthi my cousins ukuthi nina nhlala nithi gogo yanibhora. Mina akangibhori because I know ungabi nali old kwangithola. Yeah. Uyafisa ukuthi azi noma kusoma ngine old vele fike nje lingithethisa kuphela. Leyo nto leyo ngayijabulela. Uyajabulela leyo nto ukuthi nje present ka Oledi. Ukuthi ngithethiswe audit lami ukuthi audit lami lifila fela ngithethisa that lasho lento elishoyo. Yeah, Chris. Yeah. Ngithola. So abantu njengamanje abakubona ukubaluleka kwabazali. Abakuboni Chris and leyo nto iyangihead ukuthi hey abantu akuboni serious ukubaleka kwabazali manje. But once umzali washona uzobona. Ilazobona kodwa kulazobona khona ta Chris sekejikelwe ajikelwe even nalabantu labazalwa nabo Chris akhumbula uma Chris ukuthi yabona uma bengijikele kanje uma Chris angeke nami. Yes. Kunomuntu ta Chris lamalokishi la kunabantu abanida psychologist njayama bazitshela ukuthi baphilile 100%. Umuntu okhona ukufuna imali kumama wakhe ngenkani or afuna imali kugogo wakhe ngenkani imali yepension ayifune ngenkani. Ngithi umuntu okwazi ukubiza umama wakhe ngufutheke brawa amazange elifeini ndayicabanga dayini that Chris ngithi elifeini khotmanami azange ndayicabanga dayini ukuthi ngingabiza ufutheke kuOledi wami. Uyazwa mina ta Chris bengisigebengu Brambe ngizidala uyazwa mara manifike eJarden ngumntwana uma Chris anganisusa yiye Dobsonville Brambe ngithume Orlando Priamef ngizoya andizothi ma Chris anebange ngizokhansela lelo banga uOledi le. Uyazwa mara today kunentwana ezikwazi ukukhomba umama bazo ogogo bazo ifuna inyuku epension ngenkani ifuna inyuku emone esasa ngenkani kuma Chris xelela uma Chris amasimbi xelela uma Chris the way ngamfeeling ngakho. Uyazwa ngithi laba abayazi absence kama Chris ukuthi injani lifeini. Uyeva abayazi no sase present no kwazi ukumnyela so le day engekho uzakhaliwa ukuthi umuntu wayebendeza uma Chris so dayini. Why bendeza uma Chris so elifeini usekwephi uma Chris ta Chris mina mfethu iwish yami emone ngiloko ngikhula Brian angithi emone ngapopa ku music industry uma Chris amesaphila nenzele ndapopa ku crime ndapopa ijele hlala eminyakeni. Yezwa thina uma Chris aboda. Yezwa lezo zinto lezo phame bendiziwisha like bendiziwisha ukuthi ndizenze uma Chris ekhona athi mntanami undenze proud nga1 nga2 nga3. Yezwa but now kuyenzeka ke ukufa kwadalwa uNkulunkulu ngeke siphile sonke uhamba thatha abantu bakhe
Uyangithola. But I wish yami ukuthi uMaChris aliyanto angayibona. Chris ijele lokukhupha neBhenekwali. Ngizibizana iBhenekwali nje yami. Yini? Ama like inside ukulimala ngaphakathi gazi la kuyashawa ngedonki piru limale ngaphakathi gazi liphumele ngaphakathi uyagwazeka uhlala ushawa ngamapholisa namaBhenekwali mina gazi lami lezo zinto ngiyazazi umuntu ophuma eDanyani no ophuma over 10 years akunakuthi akana Bhenekwali lo muntu ushayiwe ngamadonki piru gazi liphumele ngaphakathi lo muntu has possibility ukuthi angabathola abantwana has possibility ukuthi angangabathuli khahlelwe lo muntu ngeparabele ami correctional uyezwa so Brian like mina no mina that Chris mina mfethu ngashaya abomaphuzu ukuthi emone ngiqhaphuka i-eardrum ngaphakathi yezwa i-eardrum ngaphakathi Brian ngihambe 12 months hotman nami umsi wegwayi bengibhema igwayi so emone mangivala so umusi uphume ngendlebe hayo yezwa bangikhawata la man yes and abo doctor aba stitcher leli ya eardrum liya bathi ukuthi endoda in ages of 50 uzoba nenkinga yongazwa wena total lendlebe le ngeke izo uzoyivinga athi inamanzi mawenza so uvinga athi angafiki ku 50 kazi lami lina 40 iqalile right ndingaphandle no uyangithola so labantu abacabanga ukuthi iDanyani yini iChris kuse university or kuse 14 star eBrahma kuse 14 star iDanyani eDanyani Bram ukhumbule emone inja ungaboni inja uhlala 10 years ukhumbula inja life inja yami ukhumbule phaphi ukuthi ngabona iphaphi yami or yase next door uyezwa awuyiboni uvalelo you are locked up and mfethu ngeke ungitshele mina mfethu izikhona inja zami esedanyani ngezwe ngokhuluma nazo ngiyacheta nocheta nazo khotba nami yabo la ngesimokolo sikhona ke eDanyani always uyeva eDanyani akunazihleva kunebhari eDanyani akunahleva kunebhari uyezwa Brian ya zikhona zinsizwa zisebenzi mfethu but azange bayuza umqondo wokucabanga mawuvalelwa ngo2 mfethu mawuvalelwa ngo2 nengcosi encane ayivalelwa ngo2 mawuvalelwa ngo2 awuzutshela mina ukuthi uyihleva yezwa iDanyani Brian emune enhleke isystem emune eyebhari kahle ivalela ikwenza ibhari iDanyani ngoyini lokuthi uyihleva mawuzovalelwa ngo2 mfethu nomntwana esikole akakabuyi nasesikolweni uvalelwa you will be open via another day uyihleva ngaleso sikhathi obank amathusila abantu babank imali ngaphandle uyihleva ngaleso sikhathi kasi ubaleka amabele yingaphandle bra wami yophila namadoda uyihleva ngaleso sikhathi hayi iDanyani Bram isystem yebhari nje siyeke ukuthi sizigebengu ezingitshela ngithi uDaku uya survivor everywhere noma ungamenza ibhari uDaku mara uzo survivor mara iDanyani isystem eyenza umuntu ibe ibhari isystem ekulocka down ingqondo kufasa ingqondo mfethu like ikwenza ube dom iDanyani makhala insimbi la kumele uyophaka makhala insimbi la kumele uyofola makhala insimbi la kumele uvalelwe uyabona ukuthi uyinkomo wena controlwa isystem phela awuzungixelela ukuthi uyihleva ulokiwe Brian ihleva nazi la ngaphandle zicommit ama crimes ziphusha amanye amasina heavy ngeke uzibone ziboshwa because ziyihleva lezi yonke into maziyenza ngemap aziyenza ukuthi emona ngifuna ubonwa all eyes on me mponing boneni ndiyakwazi ubetha imesi boneni ndiyakwazi udubula boneni ndiyakwazi ukubamba inkunzi zikhona izinto ezibamba inkunzi zishayele phansi hleli nayo yilokuthi ngumfundisi la manje ubambe enye inkunzi emona ngeke uzuyibambe Chris wena usisigebengu bezwe la manje ushama high star manje ngeke uzuwashaye wena but ngumfundisi lo muntu udlalela amasudu abananto ebhayi wena ufuna ujampisa all eyes on me bonengi namanga ngibani uphilela ukubonisa abantu uyoba locked up la uyoba igusha yamangamla mebethi sakuvulela mebethi hamba uyoja mebethi hamba uyolala system yobubhari leyo mfethu khona umfethu mina beke hlale ngifaka riding every day number 1 uyezwa Brian number 1 yase 26 ithe Jakalasi mara uyabona ukuthi sizibhari so ahleli ne number 1 yase Ntshonalanga ama 28 athe Jakalasi mara uyabona ukuthi sizibhari ithe khotman nami uzawusihlamba zazizinzizwa ungasibizi ngebhari
athi masiyeke ubunsizwa nje yami mara uyabona ukuthi sizibhari abantwana bethu abakabuye esikolweni ejonga siyavalelwa mfethu sizovulelwa ebusuku ngo12 ulele mfethu ukuthelwa ngaphi ngepipe yamanzi ane chemical uthelwa ngepipe yamanzi ulele usebuthongweni prime uzosayitha ukhutshelwa ngaphandle like sizibhari jo asiyeke ubunsizwa sizinsizwa embhalweni maka le system esiphilayo eyobubhari benditsho ndithanda Hotman leyithethe inyinto mara manifika yingaphandle yayibona la Hotman ebithethe ivari ebithethe ivari vele uphila ububhari mawusedanyanja yami ucontrolwa ngumaphuzu umaphuzu ameke thatha esikiyethe indoda ndakuvalela ngena uyangena uyazi wena uvalelwa ngo3 umaphuzu ufika ngo12 futhi uyakuvalela ngena uzumphikisa umaphuzu ijele lika maphuzu ngena ndakuvalela yavala umaphuzu uyavala endaweni zakhe uyiclever ngaleso sikhathi uphila leyo mpilo Chris bathi hey danyani safika nifunda inombolo uyofunda inombolo what about lento leyo khula ngayo eprimary ukuthi ufuna ukuba yiyo uyayibulala nosufuna uyofunda inombolo uyokwenzelana inombolo Brian yini lozoyenzelwa inombolo yokwenza yokuprotect inombolo ngaphakathi edanyana yokuprotect iphinde kufake emasimbeni inombolo uyona self ngaphakathi but la ngaphandle izokwenzelana inombolo there's nothing ozoyenzelwa inombolo la ngaphandle that Chris is nothing ozoyenzelwa inombolo la ngaphandle Brian ezintwana eziphaphile nje ukuthi zifika kwizistage or ziyathakathiwa angeke uyazi because isikhona intwana ezidlula kwezo stage sidlule siloko zigrand ziqhubeke nezigela ziqhubeke nento zibe moja intwana uyangithola kunalezi intwana engazi ukuthi zithakathiwe or zinamademoni or zifuna ukuboniwa eBram mfethu bathi sala ngomophu libona isala kutshelwa libona ngomophu bathi Brian ohluthu kumamela batswadi bahawo kantle mo utlomamela manu mebesho kanjalo abobaba becorrectional abadlali baba uzobamamela ngenkani ngenduku thiwe wena asikwammawu hluthu umamela mmawu lentata ukontle mo utlore mamela mo utlore mamela go shasa rona go ntsezwa rena taba le daidi re tla roba ka tonkibiri rona bayiphuli number 1 baba number 1 insizwa esigebengu bayiphula maphuza ngedongibiri phuka imbambi yolala esibhedlela bakuphula hlulo kumamela abazali bakho da idanyana uzomamela la manje umtshana ndiyabona bacabanga ukuthi idanyani kukwamama uyanibiza abantu baphuza ibhiya la ngaphandle wena uyoritela utshwala besinkwa la thatha la macrust la niyaritera niyoncila ilezi zinto lezi ushiye ilife ngaphandle ukuthi yama Hennessy brawami yama Black Label yama Stout yama Hunters ngam ukuthi uyoba ngumadali uphuza lezi zinto zabo madali uphuza imbamba ejele uyiclever manje manjalo phuzana nembamba dathina siphuza utshwala la ngaphandle wena uphuzana na dayidi ngizothi uyiclever kabani uyiclever kabani Brian iclever kumele eqhoma ifone labantu bangaphandle yakhala ngecosmet or khala nge-airtime uyiclever manjalo wa brawami iclever zavaza edanyani zashiya ama million la ngaphandle uthatha ifone net guy one mamas ngifakele imali engaka abeka ifone phansi iclever lezo mara ziphila ububhari la edanyani because indawo yemone ephilisa izigebengu ububhari leya iKJNs izigebengu zibe zibhari leya yezo wawucabanga ukuthi wena ta Chris mawukhula kunento ekuthiwa inombolo ongayithola edanyana uze uyofika edanyana uthola into ekuthiwa zinombolo ubufunani kwicrime eqala because if ubungayanga kucrime ngongayazi ukuthi kunento ekuthiwa inombolo uzovujakala sibe kuxoxela ku Chris ku agenda kuphi abakuxoxela edanyana inombolo ndondondondon awubathatheli nasengqondweni hala abantu bazixoxela into zabo zasejele ubufunani ecrime ukuze uyofika la uyobona ukuthi kunenombolo ucabanga ukuthi kuse university la uzobona kuse university la uzocommit crime at any time ungafuni ngufuna inombolo ukuthi ucommit crime uzoyicommit angeke uphikise inombolo mayiphumile ndoda awuphikisi alikwelo ukuphikisa la uphikisa ngokuphikisa inombolo njani wena unikwe inombolo ukuthi udale so wena uyaphikisa abantu abayi 100 uyi1 uyawufela emanyaleni Chris lezi ntwana zicabanga ukuthi danyani emone nobona nezinye zeziguqa nanga babetha abanyele kodwa ronkomba bafana babari batonkinya nomboro bari batonhla yo
and Hotman amdiphela amandla ndithi lo uyazi ukuthi kwafa iziguqe ezingakanani kwafa iziguqe ezidlula yena kwafa izinja into bezikuka amarema mangaka brama ama 25 kg safa ejele ndithi bona lo but no samiyeka khulume ngoba akazi. Next time obuya futhi siyacela ukuthi abazali basondeze ingane zabo because this one is for the kids, man. It's for these kids who really get the wrong impression about prison. They baphila ubuclever umuntu because the aim ukuthi abantu bahlonipha abazali emakhaya and bazi ukuthi abukho ubuclever. Lento leyo ukuthi wena uzokwenza ubuclever la unconywe ikasi lakho ukuthi hey ubani bani uyiclever sifuna ukuyiqeda ukuthi ayispan so sincinga abazali ukuthi wayibona le episode bazothi next month babuya bahlala phansi ingane ibeka phansi ibuka izo understand because asikhuluma noma ubani mara sikhuluma nomuntu obuya khona. Yeah. Yabo asithathanga nje noma ubani estradi ngathi hey awuzo what ucabangani ngejele yangithola ngithathe wena because I know ukuthi if ukhuluma nabo wena you speak from the heart and they will understand. Yeah. Because if ungathatha umuntu will speak from the book umuntu ongayanga ejele ngakuthola ta Chris. So yeah, and most ke wena ta Chris yabantu mfethu youth ephaya wena semzini ithathile uyabo. Yazi khona ezibaseleka ukuthi hawu jakala survive nami za survive man uyadlala lo mara most Hotman nanfonelwe izintwana zasempumalanga eziphaya temu athini usakhile from Chris network agenda network kokosikothini usakhile ntwana mina bengiphutsha icrime ntwana mara ngayazi ukuthi izonilidele edanyane kunjani na Hotman amdiphumile la bamba buza uMagrizama angisahambi na Chumi angisahambi na Nix ngifuna isibhani nano because iqala la eChumi I think jala singaqala nani ukuthi sike sikhulume ngala machomi because iqala la emachomini lento le iqala la emachomini injalo ta Chris ukuthi lento lo muntu ufuna ukubonakala njalo kwi-group ufuna ukubonakala njalo ehamba ne-group right ikasi noma even amantombi namacherry ufuna ukuhamba ne-certain group abe hot because namacherry ayayejele and asikhuluma ngako kakhulu lonto le kube ngathi ama-out kuphela but namacherry ayayejele and nayo izinto kumele sisho ukuthi iziphi umuntu oyicherry njengamanje obheka ekhaya okumele azi-avoid ukuze angayejele because khona nje la khona i-female izikhona but yeah i-female prison ke wena ta Chris as ubona nestats esakhona i-female prison I think eMzansi zi2 or 3 uyangithola amathikini most asingabantu abacommit crime ngabo nabo uyabo si couple percent inyana yeah but angithi manje sekenzeka ukuthi umuntu eclubini udibana ne-out ugcina su traffic ama drugs yeah ugcina end up ejele yeah vele into ezinjalo so izinto zokuavoid labo bangana bathe asamse eclubini jola nobani ngoba unemali yabo lezo zinto lezo and vele ke ta Chris because yazi no sekuhanjwa ngani ngefashion no ta Chris Yangithola. No umntwana 12 years wechiri udliwa ngubaba we70 years or ngubaba we50 years thatha ngumntana 12 years for inyoko manje abantwana bathanda imali bra wami bathanda imali ingane ezincane zamacherry zithanda imali uyabona mina ngiblome lokishi mfethu le lokishi engibloma kulo prime lilokishi elinye mfethu kusho ukuthi lela lokishi i-mix motion abantu bangaphandle most ilokishi engiphola kulo ispinara most abantwana abancane balambile ipoverty prime ile yenza abantwana abancane ukuthi badliwe bebancane that's a poverty into oqala because omama baselokishi la ngibhola khona mina elokishini la ngibloma khona ngeke ngazwa umama prime axelela ingane e13 years if is not 14 that lady yes but usasese primary lo mntwana uMagriza ubuya udakiwe ukhame black label store yes utshela umntana uthi mama asina sishaba endlini uMagriza athe awunayo into okuzama ishaba awunayo into okuzama ishaba awunayo into ongayiniki indoda ikuthengela ishaba parent sure. What kind of a parent enjalo uthuma umntana kuphi ukuthi ayofeba sasa meke buye egula ama-AIDS ama-HIV intoni akusinguwe ozophinda umthuke futhi ukhohli ukuthi huwe omthumile ukuthi makahamba ayofeba for isishabo
Jagalasi asibonani futhi ngokuzayo. Masivaleta Chris emfethu ngisasekhona lapha eDollar Tags bafethu mina ngisasekhona eDollar Tags la eChupini channel YouTube channel iDollar Tags yabakhona bafethu abangena abafostana iDollar Tags lapha eTikTok bafethu Jagalasi abashwe Jagalasi Vukile @Jagalasi Vukile #abashwe ayina profile yami kasi ine profile yeDollar Tags isele nyana eliphethe imali so ifrog ephethe imali iaccount yami leyo ta Chris sasenento ebhaya Hotman nami yabo sasenento ebhaya asakhele izintwana lezi ezincane intwana ezincane zilahleke ukudlula ama Hotman nami yana ukuthi abazi ukuthi upush music esicela ukuthi abantu bahambe ku music wakho ufaka ku YouTube bafike ba like ba comment ba subscribe ta Chris that's best Hotman nami singabe udaki vele supportana kanjalo yabo ya lapha eDollar Tags vele bayangena Hotman nami ba subscribe i-subscription iyo Hotman nami support yabo no so support so siyacela ukuthi benze kanjalo nomuntu mhlawumbe one studio uthi hayi Jagalasi yazini hoza Hotman nami nama producer aphetha ama beat ngiyazi ke wona ufollower ngabantu abasilemi ta Chris yabo nama because kukhona abanye ngabathola vele Natala from kuwe from a Chris network sengisipane nabo ama uthini show 2 track 3 track yabo nama producer abafetha nama beat angangibamba nethi imfethu bamba lapha eTikTokweni lapha ungisendela ama beat siyasipana maybe nawe mona ingoma siyakwazi ukuyirecorda in different provinces ukwabona nasela nanophela senze manje ungaphindi impela kuthize kuthuse ejele Hotman nama ejele ayifuneki ziyenzeka imistake ta Chris Mari ejele ejele mfethu asafuna ukuzwa kuthiwe futhi uJagalasi usebuyele ejele because kulekha ngithi kulekha isupport khona kanje uyayibona na ugcina mosuhlele ekasi manje uyabona uthi yazini swaka yona le crime encane kodwa ngayenza just ukuthi ngithola ishabe and uyabona ke thina ke ta Chris once uba ne criminal record ikasi lami awusena crime encane umagistrate angakubambela ukubamba inkunzi ye30 rand akugwebe 20 years or 30 years akasabheki the amount uyithathile sekebheka wena you have a criminal record meaning you are a criminal in the eyes of law so i criminal kumele zihlale ejele so into ezinje kanjalo Hotman nami ungancama ukuthi ulale ungadlanga Hotman nami or uyocela ukudla next door than ukuthi uyocommit crime une criminal record ungene emasimbini yazi khona icrime prime esifana nabo rape ke uthola ukuthi uthatha umamasi umphuzisa utshwala so uhamba naye maqeda ukulala naye kusasa sekefuna imali sekedemand imali then i-rape esikanjalo siyazazi no magistrate bayazazi ke ukuthi hayi zifana nebhadi lezo ayo bhadi it's a frame Hotman nami into esikanjalo ziyenzeke life in but icrime othi uzoyicommit straight uzoyiplana Hotman nami ayisafuneki ngithi nocabangayo Bram kwenza icrime angeke angene ejele angasangeni more especially ungenile ejele yonke into Bram yamfanele ukhona ugwetshwa mosimone icase ingakubuzanga nokuthi guilty or not guilty just for that the same previous uChris wangena iyebulela uJagalasi manje uyangena ubulela ukhanda njani uphila ngalento uyijwayele senandaba nalo umuntu not guilty or guilty siyamgweba uyejele lo qaphelela la Jagalasi, thank you so much my brother, I really appreciate it. James, are we out? It's late now, right?